Lithena liveza ihloko ilanga ekuseni eMpumalanga. Achaphume esangweni lesibaya amasokana amatjha athoma ukuphalala kanti namalunga omphakathi alelanga kalali ngayizolo alinda ukwabukela nakaphalalako. Kuzwake labo mama bakwakwazela kwezakala nemlozi. Kanti inkosi uSolinkwana bekakhupha ingoma le uba amasokana amatjha lawo wonke bona adlalele kude nendakamizwa. Uthintwa ikhuthaza kakhulu ifundo kanti nalabo abasebenzako fuze babuyele emsebenzini. I'm very happy because all children is back, and then the children must go back to school and go back to work. Kandulinda masilelo lisokane licha uthi uphethe isiko selamkhulu uthi bekasola libaleka ngenxa yesondo kodwa kwafika lapha izinto zingasamkhambeli kuhle khona wabona bona akusiza ukugegeda ukuhamba nabobaba wakhumbula nokuthi umsegwabo akaluphali wathatha isibhuku sakhe washinga khona naye. Manje ngina 16 years bofana ngabe ngiwelile ubaba saphila, so ngabona ukuthi ngangasibona isidingo sokuthi ingoma ngabe yinto ebaluleke kangako. Ngathatha uhlelo lwami ngadependa kakhulu enkonzweni kodwa ngabe sokuba nezinto makumele ngiphethe ngenza umbereko wesintu ukuthi ngihlabise ngithethe manje makumele ngihlabise sokhona lapho singibamba khona abafowethu bathi no mangakaqedi isiko asikwazi ukuhlabisa. Uponso Mhlalo neminyaka eli-13 uthi naye uthabile begodi into azoyibekela phambili khulu ihlonipho. It's a tradition, it's a culture, you must go there and finish everything. When you go there, be the man. And if you are the man, you must not go home and then tell your mother, and pretend your mother and tell him that you are the man, you are the water. Ababelethi nabo bakarekile ngokugoduka kwabenda babo. Ngijabule khulu abantwana namhlanje babuyile bawisele siyathokoza abantwana bethu babuye baphelele bekumnandi la kwababukwana siberekisane kuhle khulu siyathokoza. Nonyaka nje unkwana bekawisela abantwana abayi310 kanti baqhahwekiba aMandebele abaPedi abeSuthu kanye nezinye inchaba. NginguComfort Masomboka wendaba ze-SABC ngibika ngise Auckland Park eJohannesburg.